An Ginoo madanghayo. Pagbasa ti Kanghan Santos nga Ebanghelyo sumala kan Juan. Pagdayawon ka. Nagsiring Jesus, amo ako an maupay nga magmarangno han mga karnero. An maupay nga magmarangno, andam pagunong han iya kinabuhi tungod han mga karnero. An sinuhulan la kay diri magmarangno ngan diri tag-iya han mga karnero, nabaya ha ira ngan nakalagiw kung nakita hiya hinlubo. Sanglit tinatabag han lubo ang mga karnero nga nagsasarang hira. Nakalagiw ang sinuhulan, kay sinuhulan manlahiya, ngan diri napaid ang mga karnero. Amo ako ang maupay nga magmarangno, sugad nga nakilala ang amay ha akon, nga nakilala ko han amay, haamo man nga paagi nakilala ko han akon karnero, nga nakilala man hira ha akon, ngan andam ako hin pagunong han akon kinabuhi, tungod haira. May daiba nakon nga mga karnero nga diri sakop hini nga panon, kinahanglan sakupon kuliwatira, mamatira hanakon tingog, ngan mauusan na lahira nga panon, kaubos sinusa nga magmarangno. Nahigugma anamay ha akon, kay andam man ako hin paghatag hanakon kinabuhi, base mahibalik liwat ini ha akon. Waray makaagaw hanakon kinabuhi. Hinahatag ko ini hakon kalugaringon nga pagbuot. May dako gahom hin pagtubyan hanakon kinabuhi, ngan may adako liwat gahom hin pagbaw hini. Amo ini ani pinapabuhat ang akon hanakon amay. An Ebanghelyo hanaton Ginoo. Pagdayawon ka, O Kristo.